नेपा बहुधर्म व संस्कृतीय देख मनुष्य वेद्य अपवागु व दी शिवे नखचख अपवागु जिदे इतिहास न तस्कहे ताहकागु खनिदु संस्कृति चिगु सभ्यता या चिंख तासा इतिहास चिगु मशिका जजलपा नेपा च्यानल सुयाचना दिपी सकल सुकुमी भाजुमी जुपिन्त दुनुग्रान सिलस्कुस नाचना जी नस्ला शाक्य सोनिगा ये यलव खोप इतिहास व संस्कृति भेबिया जोंगो खनेदु सांस्कृतिक सम्पदा कथ थी थासे थी सम्पदा त स्थापित जुया जोंगो खनेदु गुकिया मध्ये पशुपतिनाथ खास्ती महाचैत्य स्वयम्भू महाचैत्य ये यल खोपया ल्याकुत व चांगु नारायण मन्दिर या विशेष महत्व दुगु खनेदु थोहे कलाकृति व संस्कृति जया चंगु सांस्कृतिक सम्पदा यागु संरक्षण व संवर्धन या नीति झिन्यपामी त जकमखो थी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तना सक्रिय जुयाचंगु खनेदु गुकिया मध्ये युनेस्को न छगु ख जो छिकपिन्छ ठिकाइ दि दुंगल्ती ठाउँ यागु ज्याजय बारे ठाउँ यागु ज्याजले काठमाडौँ नगर झिन्नीगु किलोमिटर उत्तर पाखे भक्तपुर जिल्लाया चांगु नारायण देगया विषयले बचाहगु रिपोर्ट निवेदन गदु सयादिस कश्मीरी जुजुया मिया राजकुमारी चम्पकिया इहिपा भक्तपुरिया राजकुमार नाप जुगु इले वहे चम्पक राजकुमारिया नाम चांगु नारायण देग
Piango disya sueka taya togu khanidu. Lukaya kwe dog kha, shima kishi nap napa, me pi zanawar tana taya togu khanidu. Lukaya dog kha, Ganga Yamuna nap napa, me pi diopina palista yana togu khanidu. पश्चिम दिशा चोङ्गु मूल खया थामे चक्र शङ्ख कमल किया तगु खनेदु थासा थोहे लोया थामे संस्कृत न शिलापत्र किया तगु खनेदु लुखाया चोस कलाकृति जाया चोङ्गु तोरो न तया तगु खनेदु थासा वया चोe देव देवी पिनिगु आकृति किया तगु तुना न तया तगु खनेदु थुतुनाले भगवान विष्णु यागु थिथि अवतार या स्वरूप किया तगु खनेदु अतिहे थोदेगले भगवान विष्णु नाप नाप भगवान शिव अष्टमात्रिका चिना मस्ता किलोकेश्वर व कृष्ण थे जापे द्यपिन बिजाका तगु खनेदु
चाङ्गु नारायण देग ऐतिहासिक कलात्मक सांस्कृतिक धार्मिक व पर्यटकीय दृष्टिकोण आफ्लहे महत्त्व जयाचंगु देग ख थुगु देग युनेस्को या विश्व सम्पदा या सूचीले दुथ्याका तगु देग ख थ चाङ्गु नारायण देग सोनिग या दक्षिवे पुलांगु देग या कथा काया तगु खनेदु सोकुमी फाजुमी जुपी छिकपिचा सुयासना दिगु ख खोपया चाङ्गु नारायण देग या रिपोर्ट आथोहे ज्याजोले पल्ख दिपाका दिपालिपा पुवंक रिपोर्ट सया दिफै सोकुमी फाजुमी जुपी थ बचा हागो दिपालिपा चिकपिन्ता हाक्न लस्कुसदु आथोहे ज्याजोले खोपया चाङ्गु नारायण देगया विषयले पुवंक रिपोर्ट निवेदना गदु सया दिस थोहे चाङ्गु नारायण देगया उत्पत्ति नापछगु किम्बदन्ती छवान साया तजना चङ्गु दाराले सा छवन वसा सोझो छगो सीमाकुए वया आराम यावनी लिपा सनीले सा छवान सायत छेव जनावना दुरु न्याना सोइबले भतिजा जगो दुरुबी वहे कथा कने खुनु न अथिहे जुई वया लिपानो अथिहे जुई थोक्रम अथिहे न्याना वना चनी निराश जुया व साछवा सुदर्शन नामक ब्राह्मण के वना थगो खफंकी
वो ब्राह्मण व साधवान वहे सायागु निश्चयागु क्रियाकलाप सयाचनी बले समचिरिका ममता सीमा पिहा वया सायागु दुरुत्वना जंगु खनी वखना ब्राह्मण व साधवा तस्कहे त चाया वो मत पिहा वगु सीमा या त जानाबी सीमा चालिसित सीमा न हिप्या वंगु खनी बली निम तस्कहे ग्याई लिपा वो सीमा न भगवान विष्णु पिहा वै वेकन ब्राह्मण व साधवा या त थगु श्राप या बारे कनी ब्राह्मण व साधवा न वेक या त श्राप मुक्त यागु खन कनी वही इलन सेथो थासे भगवान विष्णु यागु मूर्ति देका पूजा यागु चलन सुरुजुगु ख दाइगु तापु तो चांगु नारायण देगया मुख्य आकर्षण कथा जुजुमानदेव न देखा थकुगु लोयागु था गरुड या मूर्ति गरुड नारायण श्रीधर विष्णु वैकुंठ विष्णु चिनामस्ता विश्व स्वरूप विष्णु विक्रांत नरसिंह व किलोकेश्वर थे जापी द्यपी बिजाका तगुदु तो देगा या मुख्य मध्य या त हिन्दू धर्मावलम्बी पिस गरुड नारायण थका सम्बोधन यागु याद हासा बुद्ध धर्मावलम्बी पिस हरि 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 वाहन लोकेश्वर थका सम्बोधन यागु चलन्दु तो चांगु नारायण देगले नियानी थे नित्य पूजा जुया चंगुदु थासा चांगु नारायण जात्रा या इले विशेष कथा या पूजा जुइगु या पूजा नाप महास्नान न याएगु चलन्दु सोकुमी भाजुमी जुपी चिकपिन्सा सुहाय दिल खपया चांगु नारायण देगया विषयले रिपोर्ट पालासदु चिकपिन्सा थयागु ज्याजो येका दिलजी तुगु ज्याजो नेवा मशिका चिकपिन्सा प्रत्येक बुधबार बहनिशा गुता इले शुक्रबार निनेशा निता इले व सोमबार सुथेशा चिता इले नेपा च्यानल पाखे सयादी फै वहे कथा तुगु ज्याजो चिकपिन्सा नेपा च्यानल युट्युबे न सयादी फै जौ चुना कथा या छाता सुझाव नीति क्वे खने दुगु एड्रेस सापु तयादी त इना प्यासे ज्याजो पाखे बाया वनिगु उजौ फनाचना नेपा च्यानल निरन्तर सोयाचना दिस सुभा